درود بیننده ها، امیدوارم که خوب صحت سلامت و سربلند باشین. خاک و صحت سلامتی و سربلندی، کدام صحت سلامت و کدام سربلند. هم خیلی نه؟ البته هم خیلی است. آینده را چه خیلی میسازیم و آینده را شما چه خیلی میبینید. آینده ما و همه چی در چقری زدم. آینده چه مشکلی ها را طی میکنیم و چه وزمینی ها را میگذاریم ما و شما و از چه ها میگذاریم که چه ها را به دست بیاریم. باز هم آینده کدامی که آمد از پای عیش اشرت می شود یا اینکه از پای کار و زحمت. یعنی در این مسئله می خواهیم کمی ما و شما صحبت کنیم. البته یگان دولت به زحمت، به عدالت، به جوانایی که نان نخوردن و گشنه موندن و تشنه موندن و وطن ساختن، یعنی آباد نشده است به این خیلی انسان. همه بگیم دولت ها، کدام دولتی ده که بعدی دزد باز یک دزدی دیگه آمد، او دولت آباد شدگی نیست. و بعدا او انسان ها را وقتی که همه را ساختن، نه وقتی استراحت هاشون اومدن ده، اونو را بعضا حالت ها گویم که به حق حلال یافتگی دارنده شد، داشتگی چیزاشونه گویم که با مردم بعضی شکل ها هستن چشم دیدن نکردن. البته دارندگی گفت که همون یک عالم که دارندگی مثل حامله هست. یعنی زنک حامله وقتی حامله دار می شود در چشم آدم تیز میتوه که حامله دار است، اما تو حامله دار شدن او زنک کدام سیتواسیون را گذشتگی است هیچ که نمیدونه، کدام شرایط خطی و حامله دار شد را هیچ که نمیدونه. همین بعضی انسان های حق حلال دارنده و او را دزد و غیر کارها میگن، واقعا او با کدام عذاب و مشقت او چیز میوه و با کدام رها چقدر خواب میکنه و چقدر خوش بگیم بخوابی میکشه در این راه، چقدر بیداری میکنه کار میکنه، اوش هیچ که نمیبینه. فقط همون وقتی دارنده شید همون جاشه میبینن که اوه یا یکی جا گرفت یا یکی جا یافت، هم خیلی است. برای همه عالم گفتگی است که یعنی بایگری مثل حامله داری زنک است. وقتی شکم زنک کلان میشه و همه میدونن که زنک بغض است، اما نمیدونن که بیچاره او زنک کدام مشقت و قطع بغض شدگی است، چی روز و رای سر نگذرانده است که او بغض شود. همین خیلی است. یعنی آینده را باید ما سازیم و باید ما زحمت کشیم، نه برای بایشیدن خودمون، نه برای قصر ساختن برای خودمون، نه برای دزدیدن پول برای خودمون. یعنی
اگر که ما این گروهی دست در سر کنیم و خودمون اگر جایی را عوض کنیم، پس با مردم چی منفیت میرسه؟ یعنی باز هم مردم در یک لخطرون دیگه میغلطه و مردم ژرتوا میشه و مردم همه را عوض میکنن و ایش میویه باز یک چند سال دیگه در گوش مردم گفتیم اشورلای توتی کل توتمونی کل پنجه پریش شونی شکر بزرگ نمبر بهار میشوه و یا بگیم کیف صفا کردن میگیره. برای همون پیشنهاد من برای مردم چی هست؟ یعنی برای مردم همه وقت باید کنترل دا باشه. هر یک انسانی را که شما انتخاب میکنید باید او انسان کنترل دا باشه، باید او انسان اچوت بسپود. و ما بسیار وقت میگیم که چخیل میکنیم ما این سمو را کی دزدید و دولت ما همه را از امومالی طلب میکنیم. نه، همه از امومالی طلب نمیشه و از همه کارکردگی انسان ها و وظیفه ها را بردوش گرفتگی انسان ها. البته یک گروه مخصوص تشکیل میشه و گروه مخصوص شخصا اگر من رهبر شدم، همون روزی که هم خیلی انقلاب میشه و یورا یگان تشه زدن کفتن یگان چیز در کار نیست، فقط بستن موندن قپیدن. بعد از او همه اینو بگیم که با دمشنی عرص گرفته میشه و در پاشون سپیچال نه جی پی اس زده میشه و تو که گفتی همون گپو هر یک قدمی و نظارت گرفته میشه و یا در چیپ میزنیم در تنشون یا هیچ جا گرفته نمیتونن، در جای لازمی چیپ میمونیم. هر جای برای ما را پیدا میکنیم. کمیسیای مخصوص و گروه مخصوص تشکیل میشه و هر یک آمدگی در آمده و هر زمین، هر خانه، هر زواد، هر یک دانه غیشتی که از جا بیجا شدگی است، در زمانی کی بود، رئیس کی بود، رهبر کی بود، معاون کی بود، سود کی بود، در اوجا بگیم پروکرور کی بود، همه اینو انم یک دانه غیشته جواب میده. فرق نداره او را رئیس دیدگی باشه، پروکرور هم جواب میده. برای چی؟ برای پروکرور کار نکرد. سود جواب میده، برای چی؟ کار نکرد. میلیسا را نچلنیکش جواب میده. ما عدیوش میلیسای عدی بیچاره و فرمان میگیرن و با فرمان کار میکنن. ما انسان هایی که فرمان میگیرن با فرمان حرکت میکنن او دا کار نداره، او یا طرف نیستن. انسان هایی که فرمان میتن، فرمانده ها، یعنی همه همین فرمانده ها بگیم چیکار میکنن؟ جواب میتن. یک دونه غیشته از سالی که از SSSR جدا شد کی گرفت او را غیشته؟ کی چیکار کرد؟ کی از کجا بود؟ هر یک بینایی که بود در خریطه در تاریخ هم تاجیکستان که چپا کردن برای او بینا، خصوصا پررب ماستراش همو بگیم اجازت دادگیاش پلانیروفکا میکرد، همه برای نم یک بینا جواب میتن. بعضی جو را گرفتن خانه کردن، بعضیش فروختن و جوها را، بعضیش بینو را چپا کردن غیشتوش را گرفتن بردن. و دور نمیریم در خیلی قشلاق خودمون مکتب اینترنت ساختگی بود، تپ تیار بود، تپ تیار اینترنت چپا کردن غیشت پیشم
همه را کشیدن بردن. یعنی همه این مینوسو را دانه با دانه وستنوید میکنیم و هر یک انسانی که کرده دست زدگی است دانه با دانه در پیش قانون جواب میگه. ما زندان نمیکنیم اینا را. از زندان کردن یا ناخر زیادی دیگه زندان نمیکنیم. یا هم مکشه کار میفرمانیم، کارهایی که بگیم که باید کار کنه این همیو کار میکنه. همش این همیو هر یک رئیس باشه و از امروز یا که بگیم که از امروز اومدگی رئیس ها یا بعد از امروز می اومدگی رئیس فرق نداره. هر دی گوشتون قطعی بشنوید و من در دستم بزنم همه شما جواب میتین و میوید. هر یک وجب زمینی که شما گرفتین، هر یک وجب زمینی که شما فروختین، پول کار کردین، خریدگی که نگار نیست در اینجا، فروختگی. ما زمینی معین جدا میکنیم. حکومت نو برای تجای قشلاق پروژه‌اش قطعی یگان قشلاق به پروژه نمیشود. آبی و مکتبی و صدیقی و بالینسای و کانالیزاسیای و قشلاق و اتاپلنی گرمی و خنکی و همش با چند خانه لازمی رشاد گرفته می شود و خانه ها ساخته می شود. یگان انسان از پیش خودش دیگر خانه نمی سوزه. خانه با پروژه دولت ساخته می شود. مخصوص تشکیلات می شود برای ساختن خانه. اجازت نامه میتیه، پروورکه میکنه خانه را و خانه را قبول میکنه و تمدرای زندگی میکنه. انامی ساختمانو ده نمی زمین فروختگی ها خانه را بگیم میسازن گودکشون قطعی ساختمان همه را بود میکنه. بعد یکم هم میگم اکا جون السلام علیکم منظرت همین زمینی که خودت زندگی داری با مطابق قانون زمینی کارم است. یعنی نباید خودت اکا در اینجا زندگی کنی. انامی تریتوری ای زمینی تا اگر 20 خوبچه 30 خوبچه کارتوشکا بتا چند اویله یک زمستون میخره برای همون خودت در جای کارم بفایده خونه کدگی. اوز تاکک میخیزیم خونه تا چپا میکنیم پول تاش توزا میکنیم ابراد نه زمینی کارم میکنیم زمین. این اولین چیز ساختن آینده. تا خونهاشون ساخته نشوه کلیتش در دستش نباشه هیچ که او را نمیرسه که ایجاش بخیزه. هیچ که میدانای فوتبال بدن برای بچه های بازی، میدانای بازی بدن، میدانایی که درد شد همه او را فروختن پول کار کردن. اما ما پولای بنیشون میکشه میگیریم و کار میکنن در عوضی پولوشه یا پولشون نگرفتگی هم حق کارشون نگرفتگی خوردگی هم کتایسه کردن و اینا را در حق همون پولشون حساب کرده کار میفرمونیم. این اولین چیز. دویمین چیز تمام امتیاز برای دهقان داده میشود که یک وجب زمین تاجیکستان باید خالی نمونه. یک وجب زمین تاجیکستان باید خالی نمونه. همش باید کوریده شود. همش. پاپول پروگرام ستالینسکی واریانت یا وجب زمین کوریده نشود از جای کوریده نشدگی کو 10 واینوی نالوگ میسپره. اگر فورا زمین خوره 10 برابر نالوگش زیاد میشود. زمینه برای چی؟ برای که بکر خوب اون زمینه و چندین اویله باید زندگی میکرد و خوب. برای همون درباره کشت کار همین خیلی پروگرام هایی میگیریم که باید یگان نقطه زمین نمونه. سیزان کاریش
ягон нуқтаи замин намонад. аз тамоми чиз ки чизе ки ҳамун дора замин мекора бояд барои ӯ тамоми имтиёз трактор надорад. Трактор ҳар як деҳқон хоҷагии деҳқонӣ мекунад. ӯ бояд бо мутобиқи хоҷагии деҳқонӣ бояд ӯ дошта бошад. ҳамаи имтиёзҳоро бояд организоват кунад ҳукумат. ба ӯро организоват кунад, яъне трактор ва ғайра корҳо, амбори саларка, ҳамаи чизош бояд бошад. ӯ деҳқон бояд 1 сол пешакиша саларкаву сӯзишворӣ ва ғайра чизоша бояд ӯ дошта бошад. яъне ки дар ин программа ки хоҳем мо оянда бисозем бояд шабу рӯз жёстка дар ин масъала бигем ки бояд кор кунем ва иншоалло ки мо шумо чӣ кор мекунем? Кор мекунем. яъне беҳтарин программаи деҳқониро мегирем коридана ки ову намедонам таъминоти хӯрокаи замину ову ва ғайраҳош бояд ба дараҷаи олӣ бошад. яъне ки деҳқона бояд шароитиш ҳал бошад, скважиниш бошад, овуш бошад, аз ов танқисӣ накашад. ҳамаи чизҳоро окей мекунем барои деҳқон, то ки деҳқон дигар ку ниқ гуфта натонада. Ниқ гуфт бугӯ иҷа биё камбудира гап зад. надори камбудӣ дар тай кор накардӣ дар иҷа. фаҳмидӣ? так што бигӣ. ва сеюмин чизе ки дар бораи чорводорӣ, яъне имтиёзи калон додан дар кор аст ки бояд тамоми мардум, яъне мо кӯҳистону ва ғайра ҷойҳое ки мо дорем ба чорво бояд машғул бошанд. яъне пол нирос хонора строго бояд биқапӣ ки мисол дар кӯҳистон кадоми зиндагӣ мекунад на кам аз 100 дона бояд чорвои майда дошта бошад. на кам аз 100 дона. яъне ӯро ҳамихел бигем ки чиша бояд мо ту бардорем. яъне условия қати зиндагӣ мекунам кӯҳистондаи ту на кам аз 100 дона бояд чорво дошта бошӣ. чорвои майда на кам аз 30 дона 40 дона гов дошта бошӣ. яъне барои ӯ имтиёзҳоро омода кардан дар кор оянда ва бигем ки бояд бошад. сеюмин чизе ки тамоми кӯҳу пуштае ки мо дорем онора бояд дарахтзор кардан, яъне кӯшиши дарахтзор кардани кӯҳҳои холии мо бошад. албатта вертолётҳои бояд махсус ов мезадагӣ аст ки ов мечӯшад бояд биёрем, то ки кӯҳистонда боришот нашавад, қоқ нашавад ва тухми дарахта бигем ки ҳамин чиза бояд конкрет набиқапем. тамоми кӯҳистонумона дарахтҳои лозимӣ, дарахтҳое ки ҳамун чӣ мешаванд, тахта мешавад ва ғайра мешавад, бояд ин чиза конкретӣ биқапем ин масъаларо. ҳамун кӯҳҳое ки мо дорем баланд, ҷое ки ҳамун кӯҳ пуштае ки дорем намекорем шичкуам та ховай уҷара бояд мо олидараҷа дар бораи дарахт савзондани бигем ки савзондани дарахтҳо фикр кардан дар ин бора ҷавонои махсус ва одамои махсус бигем омода мешаванд ва идамия ташкилоти алоҳида мекушоем фақат дар бораи савзондани дарахти намо тахтамешидагӣ ва ғайра мешидагӣ дар кӯҳу пуштҳои мо донаи ёро оварда, тухми ёро оварда бигем корида, чошида ва нигоҳу бин карда бигем яъне лес сохтан. бояд мо ту кӯҳҳое ки хован ҳамихел ҳичи наметавонем бикунем, дар ӯ кӯҳҳо бояд мо
дар ӯ кӯҳо бояд мо чӣ кор кунем? Лес бисавзонем, яъне савзондани лес. ова иншоалло ки гуфти ҳамун гапҳо ташкил мекунем, ҳамон чархболе ки болоюда ов бизана, махсус чархбол омода мекунем ва ов бизана. ай лес бисёр даромади калон мемонад, бисёр даромадаш бо экономикае бигем ки ояндада шояд мо азоб бикашем. гуфта истодам ку шояд мо азоб бикашем, аммо дар насли ояндамон бигем ки ин чиз фоидаи хуб метавад. яъне оянда фарзандомон аз ким ки ҷо интизори як чиз намешаванд, як чӯб вирта намешаванд ки сӯзондани экологияро полни запрещено мемонем. Чӯб, тахта, тапак ин чизора сӯзонданша бигем категорически запрещено мемонем, яъне қатъ мешава ин чиза сӯзонданаш. ва кадоме ки ин чизора месӯзона мегем ки бояд ҷавоб буда. яъне ин чизо ҳама ино хӯроки замини Тоҷикистон аст, яъне заминда пору мешава ино ҳамаш. Иноро ҳамаро майда карда, пӯсонда, тайёр карда, ёра мешава ки пору карда дар замин бизанӣ, хок шава, замин мулоим шава. ва қишлоқҳои мо ҳамаш бардаканд, ҳамаш бардаканд. тамиз дуровардани қишлоқҳо, хонаҳои муайян. як қишлоқ бояд мисол 300 хона талабгор аст, 300 хона, 301 хона дар уҷа намешава дига, тамом облакбар 300 ташид буд мешава маҳкам. барои ӯра мактаб ҳамаи ёро омода кардан. тамоми қишлоқу ноҳияҳои ҳар ҷое ки мо дорем омода кардани ба ҳамун қидраташ атаплениҳо, яъне ки гармӣ гузарондан, то ки мо аз як источники гармӣ ҳамун минтақаро гарм кардан. ҳар инсон дигар дар хонааш печка мечка намонад. ва баъд ба мурури замон мисол як муҳлат мегзара ки мо камтар қомата рост кардем, полни рост қишлоқҳо программа қати сохта мешава. қишлоқҳои бидагӣ хонаҳо бигем ки оҳиста оҳиста хона чапа карда, барои ӯра як проекти нав дода, ба ҳамон проекти нав хона сохта, имтиҳозо, кредитҳо, яъне ки ба нархи арзон, ба муҳлат, бепроцент, яъне кирпичҳо бигем кирпичи пухта қати бояд хона шава, хонаи мардум. бигем ҳар як қишлоқ бояд як дизайн қати сохта шавада. қишлоқҳое ки мо дорем албатта ки равно мешава, ҳамаш ҳамун ҷош мешава, аммо дизайн мешава. оянда дизайн мешава. мисол як қишлоқ як дизайн дорад, дигар қишлоқ дигар дизайн дорад, дигар қишлоқ дигар дизайн, яъне ки ҳамун фасонии ҳамун қишлоқро нигоҳ карда ва оста хонаҳои хонаи тоҷик набояд хеле як этажа, ҳамаш хонашон бояд 2 этажа бошад. тарине ки аз не каналог бутиҳаи хонад, и каналог бутиҳаи хонад не. хонаи тоҷик як квадрати муайян мешава ва этажаш бояд 2 бошад. ҳатман бояд ба ғишти пухта бояд шава болош. яъне ки як ман ҳами аврупоро мегардам, қишлоқҳода мерам, ҳами дизайнои қишлоқҳоро мебинам, бисёр ҳавасм мекунада. бибин дар ҳамин ҷа як мех задан як инсон ҳақ надорад беиҷозати проект. агар проекта боша мезанӣ, проекта набоша та ҳақ надорӣ. яъне ҳамин чиза оянда дар Тоҷикистон ҷорӣ кардан. ягон инсон бояд аз пеши худаш хона насозад. хона, проект ва бигем махсус иҷозат
баъд аз ӯ хонара бояд фирмаҳои махсус ташкил шавад барои сохтани хона. ҳама одам бояд шартнома бибандад, фирма омада сохта бита хонаша. хонаҳое ки дар ҳар як углаш бетон қатъи агар сутум надошта боша, болош сисмопоис рехтагӣ яъне ки набоша, ӯ хона қабул намешавад. инаи хонаҳое ки мо дорем, ин хонаҳои варианти зиндагӣ нест. оҳиста оҳиста бояд мо ба мурури замон бигем ки тағйир битем зиндагимона. бояд мо тағйир битем. ва охирон чизе ки тамоми қишлоқҳора, кӯҳистоное ки мо дорем, мо аксар қишлоқҳои мо кӯҳистондаст. ҳар як қишлоқа дар ҷои худаш источники энергия, электроэнергия пайдо кардан. шамолӣ ҳаст, овӣ ҳаст, магнитӣ ҳаст, любой намудаш боша, ҳар як қишлоқ источники худша бояд дошта бошад. ё ки мисол калонтар бошад 10 деҳа, 5 деҳа наздик, дуртар боша 1 деҳа, дар як деҳа. ҳамаи нами қишлоқҳое ки мо дорем, чеме ки мо миллион километр сим мекашем, усталба мекашем, болои сари ӯ мебарем, боло ба боло мебарем, ин чизоро ҳамаро атминит кардан дар кор аст. ин нахри нами високоволту дар кор аст. чӣ қадар батарея электроэнергия аст, чӣ қадар труд аст, чӣ қадар миллион расход аст. ҳамун расхода ҷошда ҳар як қишлоқда кӯҳистон боша шамолӣ, ов дошта боша овӣ сохта. ман гуфтам ки қишлоқ агар муайян боша, қувваи электрикиу ҳам муайян мешавад, қувваи бигем ки коришам муайян мешавад, қувваи бигем ки мактабшам муайян мешавад, духтаршам муайян мешавад. дар ҳолат ки мо бидонем ҳамин қишлоқ 100 та хона мешавад, 101 хона дига иҷозат намешавад ӯ территорияда. тамом. ва ҳамура ҳисоб карда киловатт, мегабайт, ҳамаи ҳамура источник ам қишлоқ худаш бошад. тамом. ӯ бояд високоволтаж дад накунад. ва инаи даъвое ки мо кардем, ин високоволтое ки ҳаст, мо ёро ба ҳазур метонем ба заводҳои калон, ҳаҷмиш калон аст, ва боқимондагиша бифурӯшем. қишлоқ дар геси норак нигоҳ карда намешинад, дар геси сангтуда нигоҳ карда намешинад. дар болои кӯҳшон ҳаст ҳамун вентиляторе ки тову хӯрда истодааст, 3-4 та дар ҳамун қишлоқак свет дода истодааст. ё дар дигар қишлоқак ов омада истодааст, аз ҳамун ов сохтан як қувваи барқ гирифтан, хусус дар ҳамун 70-80 хона қишлоқак свет ҳаст. ӯ геси норакаш дад намекунад, гес поён шид, боло шид, овш, ту свет надорӣ. не, ин чизоро категорически аз байн бурдан дар кор аст. албатта пул бигем давлат да меспорад. давлат вақти ёра сохт, давлат да меспорад. ҳамчунон ҳамирӯза шочик мешава, ҳамаш қоидавӣ мешава, ягон чиз тағйир намеёбад. аммо геси норакда пайваст намекунем, ёра геси фалон ҷода пайваст намешавад. программа тамоми қишлоқ, тамоми ҷо. хай гесо шаҳрҳо калон аст, шаҳрҳо дабтӣ мешавад. аммо дар қишлоқҳое ки мо дурдаст зиёд дорем дар кӯҳистони мо, хеле зиёд аст. бовар кунед, ҳар як қадам мо як қишлоқча мо дорем. қишлоқчаҳои зебои 20 хона, 30 хона, 40 хона дорад. ҳамонро таъмин карда, тамиз дароварда, муайян карда, мисоли наминҷа то 100 хонара иҷозат дода, ё то 80 хонара иҷозат дода, то намо 80 хона мактабаш ва ғайраш, хусусан қувваи барқаш бояд дар худаш таъмин карда шавад аз ҳамин минтақа наздикош. ман фикр кунам дар ин ҳолат мо хела бурди калон мекунем ва қувваи барқи гесмона мо агар дар шаҳромон таъмин кунем ва
گسی کلونه در شهر و در заводҳо тамин кунем. боқӣ монда клавачаку дилхоҳ ҷода мефурӯшемаш. на қишлоқда дига свет мебира, на дига шаҳрда свет мебира, на ягон ҷои дига. ягон и проблема намешавад, ягон мушкилӣ пеш намеояд. ҳамаш ҳамхел ҷо ба ҷои худаш қатъӣ ҳал мешавад. шахсан агар аз Данғара бигирем то Темурмалика бирем ё то Восера бирем, то аз ин тараф ё ки аз тарафи дигаршам бирем, фарқ надорад, то Темурмалика бирем, то Советскийра. дар ҳамун байно қариб 500 600 қишлоқ аст. 500 600 қишлоқ аст. мо метавонем ҳамҷо қувваи барқи шамолӣ қатъӣ боша, офтобӣ қатъӣ боша, маҳтобӣ қатъӣ боша, ҳар чизе қатъӣ боша. қишлоқҳои калон нест, мисол 30 хона, 40 хона, 70 хона, 80 хона, 100 хона, 200 хона дорад. мо ҳамура хича агар таъмин кунем, бибинед чанд қадар қишлоқ, чанд қадар минтақа халос мешавад. як ҷое ки ман дидагӣ ма гуфта истодам. ин тарафи ғарм бирем чанқа боша, тарафи Бадахшон бирем чанқа боша, тарафи дигар ҷо бирем чанқа боша, ҳамаи ҷо мо ин чиза дорем. яъне ҳамин минтақаҳои кӯҳистонои мора ҳамара бояд барқас худаш таъмин кунем, чи Айнӣ боша, чи Зафаробод боша, ин тараф ҳамаи ҷора аз худаш бояд омода кунем барқошо, ба умеди сентрал нашавад. яъне чӣ қадар агар мо барқа эконом кунем аз ино, ҳамон қадар киловатт барқа мо рӯзона метавонем фурӯшем дар дигар ҷо. ин ҳам дар экономикаи давлат ва кишвар ояндаи ин сарзамин дар муҳим мешавад. яъне шахсан ходими халқ, яъне сохтани ояндара ҳамин хел мебинад. сохтани оянда ходими халқ ҳамин хел мебинад ва ҷудо кардани буҷаи вилоятҳо дар ихтиёри худошон, яъне беғарз аз як конститутсияи пурраи солими Тоҷикистон, боз ӯ дар дохили худшон, дар вилоятҳои худшон метавонанд ки қонунҳо қабул кунанд, яъне главни конститутсия мешавад. баъд аз ӯ бигем ки дохилӣ, яъне конститутсияи дохилии худшона барои имтиёз имкон додани бизнесҳо, дигар коро минтақа худаш медонад ва рақобатҳо шавад барои пешравӣ, ободкунӣ ва сохтан дигар сохтмонҳо ва ғайра корҳо. ман фикр мекунам ки мо як 10 солада аз мушкилӣ берун мешем. як 10 сол 15 солда аз тамоми ҳамин танқисиҳое ки мо имрӯз дорем, аз ҳамино мебироем. шояд як бор аз ин дам қиинтар азоб бикашем. ҳозира шароите ки дорем, шояд як муҳлати бигем 5 сол, 7 сол, 4 сол, ин номаълум аст. шояд 10 сол шавад. шояд аз инам бигем бадтар азоб бикашем. ҳозира мо дорем ку аз инам азобомон зиёдтар шавад. но то агар азоба сахт накашӣ, роҳат намебинӣ. яъне ки мову шумо як бор сахт азоб кашидем, як 5 солу 6 сол задем биромадем дигар аз ҳамин мушкили полни рост, яъне ба ҳамин азобомон кардем корора, ӯ тарафиш навхелӣ ку оинаворӣ мешавад. вақте ки дар дасти ма заден, қиинида заден, нагем ки ҳамун пештара соз будина, чи аҳволай, айда бад шидем. албатта як бор бад мешавӣ, баъд гуфти ҳамун гапҳо зур мешавад. умедворам яъне нақшҳои оянда ки ман пешниҳод кардам барои шумо фаҳмо аст. албатта
یعنی پرس از سال 90 تا امروز آمده هر جایی که رئیس شد، هر چپکندی که بود، هر یک کلخوزی بود، هر یک درختی کلخوز بود، هر یک درخت تعلق داشت به یک فرق نداره چیز است. هر یک فرما را گوش، هر یک فرما را گوسفندش، همه ایده بدگی رئیسو کجا شدن؟ کجا شدیو؟ زمانی که بعد کجا شد؟ بعد چی شد؟ زمین را فروختگی و تقسیم کردگی و خوجگی دهقانی دادگی و خوجای دهقانی گرفتگی و همه همینایی که شما تنقیسی امروزه مردم در سبب هسته، یعنی سبب هستین که امروز تاجیکستان همه حوال آمد زد و شما یک تا سپروس شدن میگیرین. هر یک ضرری که دید تاجیکستان تو همه روز آمد شما بیشتر باید بگیم که جبران میکنین ضرر. خواه کاری قطعی باشه نمیدونم یا که اون چیزای دزدیدگی دارین بگیم بر میگردونین تا که با مردم بگیم زندگیش مصرف کنیم. کدامی زمینو را غصب کردین گرفتین برای خودتون گندمو کردین، پختو کردین، پول کار کردین، رئیس شده دیگه خلق گیش نبود، چندین سال کار فرموندین و هر سالی او را ما حساب میکنیم چند سال تا گرفتی او زمینه، چند سال بود و انسانو بگیم از گکترش چند قدری فایده میشید سالانه بگیره. همه را حساب میکنیم یا به حساب نمیمونن، همه همی حساب میشه و هستن بچه های خوبی بگیم که من هم اگر ماتماتیکا در خوب نباشیم بسیار بچه های بگیم حساب میکردگی خوب است میشینن شوت همه گیرن ایالا سالانه گکتر چند قدر آمد میداد، تو چند گکتر زمین گرفتگی بودی، چند سال در اختیارت بود و کجا کدی پلوی او را بگیم همه او را حساب کتاب میکنیم بگیم که یک تا ایدی سودا میکنیم شما را و جبرانو را بگیم وستنوید میکنیم. یعنی برای چی؟ برای که شما از پیش خود ملت عذاب داده، خیانت کرده، سرزمین ده ای کارو را کرده. برای همون شما تیاریتون را دیدن بگیرین اوی طرف و ما روزی امید دارم مردمی عزیزی من هشاشون را بجاشون میگیره، خداشون را به دست میگیرن، عقلاشون را استفاده میبرن و ما میخیزیم وطن را میگیریم و بعد از او بسم الله الرحمن الرحیم گفته آستینو را بر میزنیم همه کسا داخل میشیم. من بازم گفته ایستادم فرمانبردارو را نه، فرمانبردارو کار میکنن، فرمانده میشوند، گنرال میشوند و گنرال ها و غیر فرمانده ها هر یک جنایتی کرد، هر یک چیزی که ایدی سودا میکنه میشنونیمش جواب میده، جبران جان انسان همه ایده اتویچت میکنه یا زندان فقط جزای کاری میگیرن، پاژیزن جزای کاری و غیر کارها این چیزا میشه تا که عبرت دیگر انسان ها هم شوه. بعد از اون میومدگی انسان ها دزدی نکنن، حق حلال کار کنن در زندگیشون. انشالله امید دارم که حق حلال کار میکنیم و در وطن خودمون بگیم که یک سهم یک نشانه یک چیز میگذاریم اگر عمر باقی کنه تا همون روزه. و بسیار انسانو خفه هم میشون، نیکی خفه شون دیگر علاج نیست. برای خفه نشیدن تا که خیانت نمیکردین و جنایت نمیکردین که تو که من شما در بینمون خفگی نشوم. سلامت سربلند خانواباد باشین. این تنها بود یک پروگرام هایی که آینده خصوصا من خودم چی میخوام و چی خیل میخوام وطن بسازم، اما بگیم که پروگرام ما گفتم که یک کم ترکشم باشه برای شما این برنامه سازی یا که آینده سازی برنامه خادم خلق است. خانه تون آباد باشه.